Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم.
لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الفاتحة. الهزمية وكل يد صالحة.
يا فضل الكرم، يا فضل البركة، يا فضل الشفاعة، إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شر لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع
متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة
ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا
فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. صلى الله عليه خير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم بحمده الكريم لا إله أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. يا لطيف يا وافي الله. يا كريم أنت الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. مقصود لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عظيم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا فارق الفرقان ويا منزل القرآن بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. أعنا فيه على الصيام والقيام وحفظ اللسان بتلاوة القرآن. واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا يا الله حسن الختام. رب
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. لا حضرة له. صلى الله على محمد صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah dan pemirsa YMA TV serta TPRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat kepada kita semua. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu 5 Maret 2025 atau bertepatan pada 5 Ramadan 1446 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Soleh Sakni LCMA CDAI yang akan menyampaikan pembahasan dengan judul Istiqomah dalam Ketaatan. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kami himbau kepada para jamaah, bagi jamaah yang belum niat beriktikaf untuk segera niat beriktikaf, dan bagi para jamaah yang membawa barang yang berharga agar kiranya menjaga sendiri atau dititipkan di tempat yang telah kami sediakan. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Soleh Sakni LCMA CDAI. Kepada Ustadz kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبقدرته تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأراضين والسماوات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat, jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tak henti-henti kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita tetap istiqamah di jalan Allah, dan kita berharap semoga hidayah kebaikan ini senantiasa Allah kekalkan hingga akhir hayat kita kelak. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, Rasul yang selalu kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah ketika berbicara tentang su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk, beliau menceritakan tentang seorang imam yang biasa mengimami jamaahnya di masjid di sebuah kota di Mesir. Sepanjang hidupnya diisi dengan amal-amal ketaatan. Setiap waktu beliau mengisi solatnya di masjid, mengimami para jamaah. Namun ternyata di pinggir masjid itu ada rumah seorang wanita Nasrani. Seorang wanita Nasrani. Lalu ternyata sang imam yang alim tersebut lambat laun ketika mendengar suara seorang wanita itu berubah kebiasaannya yang tadinya rajin ke masjid, lalu dia lalai dan lupa, dan akhirnya dia keluar dari agama Islam menikahi wanita Nasrania tersebut. Akhirnya sang imam itu wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah serupa ini banyak kita temukan dalam sejarah dan agama kita ini. Karena itu tidak ada orang yang dapat menjamin akhir hidupnya itu apakah husnul khatimah atau na'udzubillah su'ul khatimah. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa menjamin saat ini, setiap waktu, setiap saat boleh jadi dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, di penghujung hidupnya berubah. Dan itulah yang ditakutkan oleh semua orang yang beragama Islam ini. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling dia takutkan adalah keluar dari rel, keluar dari jalan yang dia pilih, tergelincir dari ketaatan yang selama ini dia lakukan. Disinilah penting berbicara tentang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah artinya konsisten. As-sabatu 'ala ta'ah. Terus dalam ketaatan. Kita tidak berbicara tentang sekali, dua kali, tiga kali kita tergelincir melakukan kemaksiatan. Seseorang manusiawi sekali melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu melakukan kesalahan, kekeliruan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, mereka yang selalu ingin kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan adalah
orang-orang yang taat, ahli ibadah, kemudian di penghujung hidupnya tergelincir dan na'udzubillah berbuat dengan perbuatan ahli neraka. Disinilah penting kita membicarakan tentang al-istiqamah. Istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam kebaikan. Ada orang yang bilang, Ustaz, saya tidak mau istiqamah. Kenapa? Kan singkatan istiqamah itu ikatan suami takut istri tua di rumah. Yang kita maksud bukan itu. Kita maksud adalah istiqamah adalah as-sabatu 'ala ta'ah, as-sabatu 'ala al-haqq. Dalam beberapa riwayat Umar atau Abu Bakar As-Siddiq disebutkan dalam beberapa redaksi hadis, suatu ketika berseloroh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Umar atau Abu Bakar As-Siddiq melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memutih. Syibta ya Rasulullah, kata sahabat tersebut, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya melihat rambutmu sudah beruban. Rasulullah SAW tersenyum lalu mengatakan, beliau bersabda, Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Yang membuat rambutku ini beruban adalah surah Hud. Lalu Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 112 yang berbunyi, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghamu innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, hendaknya engkau istiqamah sebagaimana engkau diperintahkan wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Fastaqim, hendaknya engkau istiqamah, konsisten, teguh pendirian sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kembali kepada Allah. Wala tatghaw, dan jangan sekali-kali engkau melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ternyata Bapak Ibu, yang membuat rambut Rasulullah beruban adalah urusan istiqomah di jalan Allah. Para sahabat ketika Rasulullah mengajari doa yang menjelaskan Allahumma sabbitna, ya Allah, kokohkanlah kami dalam ketaatan, bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, apakah engkau takut dengan kami? Padahal kami rajin sholat, rajin puasa, rajin beribadah. Kata Rasul, tak seorang pun yang bisa menjamin dia akan terus dalam ketaatan dan kebaikan. Maka dalam surah Al-Hijr ayat 99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemput. Sampai kapan kita taat ini Bapak Ibu? Sampai kapan kita harus teguh pendirian ini? Bukan sampai setahun 2 tahun berikutnya, bukan. Bukan sampai kita mendapatkan jabatan tertentu, bukan. Bukan sampai kita memiliki harta sekian banyak, bukan. Tetapi hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal menjemputmu. Itulah sesungguhnya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertahankan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para pemuda, karena para pemuda ini sangat rentan dengan urusan terjerumus dalam kemaksiatan, ikut-ikutan, FOMO, senang dengan yang baru, dan seterusnya. Suatu ketika Rasulullah berjumpa dengan seorang sahabat yang bernama Harithah. Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Wahai Harithah, bagaimana kabarmu pagi ini? Lihat jawaban seorang pemuda
yang saat itu berumur 17 tahun. Asbahtu mu'minan haqqa, ya Rasulullah. Pagi ini aku bangun pagi dalam kondisi betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Harithah, ketahuilah sesungguhnya setiap kata ungkapanmu itu harus engkau buktikan. Fama haqiqatu imanik? Lalu apa bukti keimananmu itu? Harithah mengatakan, ya Rasulullah, azafat nafsi anid dunya. Aku menempatkan dunia ini semestinya, tidak berlebih-lebihan wahai Rasul. Fa ashartu laili wa azma'tu nahari. Lalu aku isi malam-malamku dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan siang harinya aku berpuasa. Apa yang dia dapatkan setelah melakukan itu Bapak Ibu? Malamnya qiyamul lail, siangnya menahan diri dengan berpuasa. Ka'anni ara arsya rabbi barizah, ya Rasulullah. Saat ini seakan-akan aku sedang melihat arsy Allah Subhanahu wa taala. Saat ini aku seakan-akan tengah mendengar, tengah melihat para penduduk surga sedang menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala. Dan seakan-akan ya Rasulullah saat ini aku tengah melihat penduduk api neraka berteriak-teriak kesakitan, ketakutan. Apa kata Rasul? Arafta falzam. Wahai Harithah, engkau sudah mengetahui yang sesungguhnya yang benar. Falzam ay istaqim. Karena itu istiqomalah, konsistenlah dalam kebaikan tersebut. Setahun setelah cerita ini Bapak Ibu, terjadilah peperangan Badar. Dan syahid yang pertama pada peperangan Badar itu adalah Harithah. Sang ibu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anakku Harithah posisinya di mana wahai Rasul? Apakah di sorga sehingga aku bahagia atau di neraka sehingga aku menangisinya? Kata Rasulullah, ya Ummah Harithah, tidak wahai Ummah Harithah, bal jinan. Bukan hanya satu surga, tetapi surga yang banyak Allah sediakan. Dan anakmu telah mendapatkan surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus Al-A'la. Subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mencontohkan seorang pemuda yang pikirannya tidak hanya untuk duniawi, dia sudah tahu untuk apa hidupnya. Untuk apa dia berada di muka bumi ini? Sehingga tidak mudah melenceng, tidak mudah ikut arus. Kenapa orang-orang atau anak-anak mudah sekali diajak untuk melakukan kemaksiatan, tawuran, dan sebagainya? Kenapa? Karena mindsetnya, cara pandangnya belum benar, tidak tahu apa tujuan untuk hidup kita ini. Sehingga mudah sekali ketika banyak orang melakukan itu, akhirnya ikut-ikutan. Ketika seseorang memaksanya, akhirnya ikut-ikutan. Dan bahaya sekali, teman yang buruk boleh jadi akan membuat seseorang itu melenceng dari jalan kebenaran. Harithah mencontohkan seorang pemuda yang tahu tujuan hidupnya, dan dia syahid dalam umur yang sangat muda tersebut. Artinya dia sampai matinya, dia tetap dalam kondisi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Abu Jahal laknatullah alaih, dia memiliki seorang teman yang bernama Abdullah bin Abi Mu'aid. Ketika Abu Jahal ini pergi keluar kota, Abdullah bin Abi Mu'aid ini mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mengajaknya untuk masuk Islam. Abdullah bin Abi Mu'aid ini mengatakan, "Ya wahai Rasul, besok saya akan masuk Islam." Celakanya malam hari itu Abu Jahal pulang dari safarnya dari luar kota. Lalu dia memanggil Abdullah bin Abi Mu'aid ini.
wahai Abdullah bin Abi Mu'aid, saya dengar engkau kemarin berjumpa dengan Muhammad. Ya, saya akan masuk Islam besok hari. Lalu Abu Jahal mengatakan, dan dia menyumpainya, demi persahabatanku dengan engkau, sekarang engkau datangi Muhammad dan ludahi wajahnya, katakan engkau tidak akan masuk agama Islam. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata Abdullah bin Abi Mu'aid ini datang kepada Rasul, lalu dia melakukan ajakan dan perintah sahabat akrabnya itu. Dia meludahi Rasulullah SAW dan dia menghina, menghardik Rasulullah SAW. Bayangkan, tinggal sejengkal lagi masuk Islam, tinggal sedikit lagi dia mengucapkan kalimat syahadah, tetapi karena pergaulan, pertemanan yang buruk, apa yang terjadi? Bahkan dia menjadi musuh Rasulullah yang paling besar, sehingga pada perang Badar orang ini mati dan matinya dalam keadaan hina. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah inti dari kehidupan kita. Karena itu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang sebuah urusan yang tidak akan aku tanyakan kepada orang lain." Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqomalah di jalan ketaatan tersebut. Banyak hal Bapak Ibu yang membuat seseorang keluar dari jalan istiqomah ini. Boleh jadi karena persahabatannya yang salah. Boleh jadi karena mengikuti hawa nafsunya. Boleh jadi karena keterpaksaan. Ya, sehingga membuat seseorang keluar dari rel yang sudah Allah tentukan. Nah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentunya ketika kita memahami bahwa tujuan hidup kita ini bukan untuk saat ini, tetapi untuk kehidupan yang lebih kekal abadi nanti, maka seberat apapun ujian dan cobaan, kita akan tegak lurus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak diceritakan bagaimana keislaman para sahabat Rasulullah. Ada seorang sahabat yang sangat cinta kepada ibunya. Ketika dia akan masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Bapak Ibu, dikisahkan, ibunya mengatakan, "Wahai anakku, kalau engkau masuk Islam, aku tidak akan minum, tidak akan makan, tidak akan mandi. Pokoknya biarlah aku mati daripada engkau masuk Islam." Apakah goyah sahabat ini sehingga dia tidak mau masuk Islam? Bayangkan ibu yang dia cintai dihadapkan dengan keislamannya yang dia pilih keislaman. "Wahai ibunda, aku memang cinta kepadamu, tetapi aku lebih cinta untuk masuk Islam." Akhirnya sahabat tersebut masuk Islam. Banyak hal yang akan kita temukan Bapak Ibu dalam kehidupan dunia yang fana ini. Dan disitulah ujian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian keistiqomahan kita di jalan Allah. Apalagi manusia ini, kata Umar bin Khattab, hati kita ini punya dua sisi. Inna lil qulubi iqbal wa idbar. Kadang-kadang hati kita ini semangat untuk ibadah. Kadang-kadang sebaliknya malas untuk ibadah, untuk taat. Nah, ketika hati kita futur, malas tersebut, itulah yang sering terjadi, seseorang melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan, kata Umar bin Khattab, ketika hati kalian semangat untuk ibadah, fahamiluha 'alan nawafil. Giring hatimu itu untuk melakukan amal-amal nawafil, sunnah-sunnah yang banyak. Kenapa? Karena engkau lagi semangat untuk ibadah. Tapi ketika hatimu malas, ketika hatimu ya mungkin
tidak mau beribadah. Jangan sampai engkau meninggalkan kewajiban-kewajiban. Boleh jadi ketika kita semangat ibadah, semua amalan sunnah kita lakukan. Baca Al-Quran, sholat, macam-macam sholat kita lakukan, zikir semua kita lakukan. Tetapi ketika hati kita lagi futur, lagi malas, jangan pernah melakukan kemaksiatan. Kata Umar, minimal engkau tidak meninggalkan yang wajib-wajib. Kalau sudah meninggalkan yang wajib-wajib, maka disitulah syaitan akan bermain sehingga membuat seseorang bisa tergelincir keluar dari jalan yang Allah ridhai. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya, ketika kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita dapatkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah di jalan Allah, apa yang akan mereka dapatkan? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Para mufassir menjelaskan, ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, disitulah fungsi istiqomah kita. Disitulah fungsi ketaatan kita di Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita dapatkan? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat rahmat akan turun mendatangi kita. Di saat sakaratul maut itu, kita akan berperang dengan bujuk rayu syaitan. Ketika kita istiqamah di jalan Allah, ayat ini menjamin tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat akan turun. Tidak hanya satu, banyak malaikat akan turun lalu membisikkan di telinga kita, alla takhafu wa la tahzan. Jangan pernah takut dengan masa depanmu. Masa depan kita alam barzah, alam akhirat. Takut kita. Malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan pernah bersedih meninggalkan apa-apa yang engkau miliki. Manusia ini Bapak Ibu takut masa depan, sedih meninggalkan masa lalu. Harta, keturunan, anak, pasangan hidup, kalau dipikir-pikir sayang. Kita bekerja bertahun-tahun mencari rizki, mencari nafkah, mencari harta, kita akan tinggalkan. Malaikat mengatakan, wala tahzanu, jangan pernah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah, bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminannya ketika akan sakaratul maut, dia akan mendapatkan kekuatan hati, kekuatan iman, sehingga dia akan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, dan penghujung hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, senantiasa menjaga kita Bapak Ibu, anak kita, keturunan kita, pasangan hidup kita, keluarga kita, agar tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun ujian yang menghadapi kita, bujuk rayu yang menghadapi kita, kita berharap kita bisa terus istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan faedah bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya da'imal khalqi 'alal bariyah wa ya sahibal mawahibis saniyah, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dhal 'ula fi hadhihi al munasabati as-sa'idah. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور.
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وأعيننا من الخيانة. اللهم اختم حياتنا في حسن الخاتمة ولا تختم حياتنا في سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan kepada Al-Karam Ustaz Haji Ahmad Soleh Sufni LCMA CDAI.